ahoro bebre ye o de obetimi di baking soda na ka ho na wanya texture no te se biscuits cookies ene bibi foforo etese ene o de on fe bi ngum aye no so beto no direct ana mabobo din te se meat pie sweet bad pancake ene niam ahoforo pie ka ho ana ye wo yeast enso ho yeast no ye de ye esam ho ade na niam ye de yeast ye enyina ye hard flour nko na ye de yeast ho ade na ye de yeast ye on say esam ye wo esam ahoro mienu ye wo soft flour de omfre no multi-purpose flour no ana ye wo hard flour no ye de ye esam ho ade bi te se brodo bread ana etimi di bi ye bofloat befloaf but ye tie friend bofruit enti dodo na eno asa na enim no bofruit en na aka obinim on say ye bofruit ahoro bebre ye donut eno ye bofruit